Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agaliwaksay ka kun nakapudpudot, Mari Ami. Awan ka diti aramidam, Marinene. No awan, agkuyog ta nga agpasalon. Libre, Maray. Ay katmatik daytan amare. No siyak ti agayab, siyak ti aggastos. O, anya ngay. Mayat ka sumurot? Diyak ngamin kabisado ije sentro, Mare. May mayat no adda ka akaduak. Nakalaam iti kwarta agastusun ta, Maray. Impaw iti kabsat ko nga adda ije abroad, Mare. Naimbag ka pa'y, Mari. Urehawan trabaho, adamang ipaupahuit ka. Kasta talaga, no adat sponsor, Mare. Anya nga oras nga grubot tangay, Mare. Magdigos kan, tadagasan ka inton madamdama. Alauna, Mare. Rumwar kami ka ni Mari Ami itananang. Ay nawaw, sa dino manaon ti papananyaw. Ilibre na kano, nanang. Manaon? Agpasalon kan agmol kami. Di kay madanagan. Tati kumarik ti aggastos, nanang. Bangalaan kumamot nga iti kumarim iti kwarta. Kat makipurpurdiya mo lang. Inpawit ka no ti kabsat nang agtrabaho ija abroad, nanang. Kita anak ko. Amang di kay madanagan, nanang. No adda sobra, mangyawi dakto iti makan na para kada kayaw. Ay saan nun? Saan nakakaskan ka na usum iti libray? Sa bagay, kasta mo laang ni tatang mo, idi si bibiyag pay laang. Ni nanang mo. Pudno maut, awan tinagdumaan nyo iti day di tatang mo, no libre ti saritaan. Pautangan nakpayman iti sa nga gasot, Pali Michael. Ay nawaw. Kasusweldo tayo lang, pari dyan, Impaduling ko kini bakit ko ti sweldok. Iso nga awan apulos ti inigamak, Pali. Apay ngamin nga inremit mo amin, pare. Nang ibangati ka kumamot, ay ti pare ti bagim. San amabalin, Pali? Piso tupay ako lang kit sa pulin ni bakit ko. Anya? Ti kayat nakit kompleto ti elimit ko rin kuha na, Pali. Anya? Kasanumot nga iti parakin ka, pare. Nasaysayat metlay ang tikas to, Pali. Taplo, makaulnong kami adakos. Amumit nga dati, iulnungan mi kinibakit ko. Sige. Pabulutan ka. Gamso ka tamadagos, pare. Ilibre ka itibag mo, Mare. Naibusabot ng ti kwarta, Maray. Ay na, si kakit di mo, Mare. Sa anak ang maibusan. Ado ti kwartak ijay balay. Anya? Agawaam ki di ti agpili. Siya kun ti makaam mo nga agbayad. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ilista. Ilibrekan ka. Daytoy latan, Maray. Daytoy. Daytoy pa'y, Mare. Sigurado abagay mo. Ay, umanayon ti Maysa, Maray. Di ka din agin-agin, Mare. Amok matlaang akayat mo. Dua tiga tangem. Tapno adamot ti pagsinsin no katem nga usaran Adda ka di pa'y papananta, Maray. Ay, adu pa'y, Mare. Masigurado kang ag-enjoy ta iti sumaruno a papananta.
Ay nawaw, nagaduan na kasupot ni anak ko. Ay, inlibre ni Mari Ami dagita nanang. Anya, Kitaam nanang, nagpamanicure kan nagpapedicure kami, kan nag-shopping kami pa ay sos, isublim dagita. Di mo ibirbirok ti pakaisagmakam si kanenay. Ay nawaw, apay kumamat nanang. Sayang ano isublik. Libre ko naman. Talaga nga ibirbirok mo ti pakaisagmakam. Gaputa libre, inawat mo matadagosan, ay puunay kan ay anak ko. Asino matisan ang mga yat iti libre ngay nanang? Ay naapo aya. Nakaunti silaw. Kaya't asawan day ta. Simang peten nila kay ko. Ay, idulin ko pala ang tiginat gatang ko dito'y malikodan ti ritaw. Tapno di na makita. Sigurado nga adumanin ti saludsod na no makita na. Nay. Anda ka magayaman ba kayo? Kuna lagi din o sino tinangilukat iti rida. Nagapuam? Ay, pasensya kan lakay. Nagapu kami iti kumarik ijay sentro. Nay, nagpa-cutics ka ba ya? Ay, free laang na ito'y lakay. Holiday ngamin ita. Iso nga adati free manicure kan pedicure iti salon anapanan mi iti kumarik. Kunak ano binayadam manin. Agpalis ka nga rudan, tamang rabiitan. Sa anak amabisin lakay. Anya? Umuna kalatan, mga anak to numarik naktibisin ko. Nakitamday dyan ni anak ko. Ti anya nanang? At dati nag-deliver iti ayan ni Kumarim Amay. Ay, unagpaiso. Makan siguro man ang nanang. Ay, agsisinnukat ag-deliver iti makan iti ayan da. Awan siguro nila kay nanang. Mapanak man iti ayan ti kumarik. Anya? Mapanak lang makimerienda tapno makatipid tayo nanang. Agawilak tumala dagos. Ay naapo, dayta ti pagalistuam, libre. Ay kaanya pa ingarod ngay nanang. Librin ko naman. Ay Mari Ame, umay ko isubli to'y malukong mau. Agtugaw ka pa'y amare, agmeriendata. Ah? At dati in-order ko a pizza, burger, kan milk tea. Agtugaw ka taramanam. Ay na, agyaman naklaunay Mari Ame. Ay na, mabsuga manan. Agpaluk magtaman, mare. Ay, masaludsod ko man Mare. Anya ka oras ti panagawid nila kay mo. Ang mga numakita nak dito'y balayok at makaungat. Di ka madanagan, mare. Malum ti panagawid nila kay ko. Ibusen takit diti na i-deliver amakan. Tapno saan amakita nila kay ko. Pali dyan Anya launay ti pampanunutem, ha? At ang amin ti madlaw ko kin bakit ko pare. Anya reta pale? Lumukluk magpare. Anya? Diyak magkayat nga idiretso kin ko na. Tama nga no isupay ti pagsakitan tinagam na. Amangan met no masikaw ni bakit mo pale? Sinyalis ka di ti masigog ti kas dyan pare. Siguro pale. Te kasayaatan nga alamiden. Kahit kasalitam ti asawam. Tapno maamwam ati pudno. Saan tamit amamad to? Mabalin ka ting agsarita ta bakit? May papanitian niya dyan, no? Madlaw ko ngamin alumukluk magka. Anya ti ko nam? Ulit man. Uy, awam ti kinalukmag ka, ha? Sana kasta bakit? Amangan ko na numasikugkan. Anya? Limok maglaang masikog adagosan. Senyalis ka numat dahi ti masikog. Tapno ibagakkan ka sa anak amasikog, Jano. Limok maglaang ngam sa anak amasikog, period. Mala, wala. Saanin o saan? Diyak mo ipilit, bakit? Si kamo gayam day ta amay. Limok magka Ay nawaw.
Anya kumaitano limok magak nana. Awan mo't kit day. Kasta talaga. Numakan akanayom ti kasangsangaw. Lumukmeg a talaga. Una, tada ti kwarta. Agpa-i-deliver iti kanak no kaano akay kayat ko nana. Wan nga road. Inaldaw nga adda ti agi-deliver iti ayan yaw. Ulitak manin ana na. Adda ti pagbayad ko. Uray manupay ti umay ag-deliver ijay balay ket kabaelak abayadan. Nasabat ko ni kumarim ami dita kalsada itay ni anak ko. Nalukmagmuteng. Kasano, kat naimastikan ka nun nanang. Amo ka din ni Janaw nga inaldaw nga adat ag-deliver dita balay da. Saan, nanang? Nalaing mat ngamin ni kumarek, taira na ti agpa-deliver no kasta nga awan nila kay na. Anya? Ay, pangalalaan na nga ta iti kwarta agas gastusan na. Dagulit kayo mat nanang. Saan ka di nga imbagak kada kayo apaw-paw itan ti kabsat na nga dayja abroad? Imposible no kanayon nga ipawitan da, anak ko. Ay kaawan ti bibiyang tayo ditan nanang. Saan ko apakibibiangan? Madanagan aklaeng, tamangan no mairaman ka, no adda ti dumteng aparikaw. Nang rona pa'y kat nairanod ka iti kwartana. Ay awan ti dakas ang mapasamak nanang. Relax kayo kadilaang. Sa maysa, saan ko mata pinilit ni Mari Ame? Iso, tinagboluntaryo amang libre kanyak nanang. Asino ti mawag, Jano lakay? Ni Manang Lili, salsalod-sudin na, nadda ka no ti pang down ta itigatangan ta a house in Latda. Mano kano aya? 150,000 ti down payment, bakit? Manag ko nagkat umanayan di kwarta nga impadulin ko kayong ka. Tinaduma, binulan to ahulugan tay. Ha? Manu abulan mo ta swildok tay dyan? Ay, mabiit na ang tabilangok lakay. Sige, baga anak to, no kasano, tapno amok ti ibagakin ni Manang Lili. Tausan laang ang tinabati a kwarta. Ay nawaw, nasken a makapagpanunutak iti rason. Tapno saan nga agungot ti asawa kanya. Saan a mabalin a maamuan na ati kwarta nga impadulin na. Ket nagastos kun iti salon ken makmakan. Kumusta nga eh? Umanay ka di, bakit? Ne, apay nga agrunghaab ka nga eh. Lakay, mapukpukaw. Mapukpukaw ti kwarta nga impadulin mo kanya. Anya? Kasano ko maamapukaw kat adalahin mo dito'y balay? Amang ano dalahan dita bakit? Amang ano na misplis mo laang? Awa na talaga lakay. Itay pa'y abirbiro ka. Ngamjak mo't makita. Amangan ko nakno tinakaw dagitag tatakaw. Tulungan ka laang namang sapol bakit? Adalaang siguro tinakainayunan na. Una yan ti kastoy mapaspasamak lakay. Sa dino aya tinangidulinam. Iti maleta iti sirok ti kamata lakay. Di ka agsangit. Bakit kasla ka laubing? Pagtulungan ta birukan dita kwarta. Mabirukan tanto ka di. Anya dyan, naramag ko mapukpukaw ti kwal tayo, pali. Awan garot, pare Michael. Naawan iti nang idulinan ni bakit ko. Ha? Kasalumit ang napasamak na ita, pali. Na kayo laang mitagnanad iti balayo. Diyak man na mo, pare. Parikot ko ita. Tawan ti pagbayad mi iti house inlet agatangan mi kuma. Kasali itam ni bakit mo, pali. Amangan met no dati sa bali anang usalan na. Awan ka numot, pare. Hey. Di ka pa kampante pale. Agobselbal ka. Ang mga no, nagilimid ni bakit mo kin ka. Anya? Ang mga no, nailawaan anang gastos pale. Kastakit na kita tao nga agagatel nga agastos no makaigim ita kwarta. Ay nawaw, nagado a box ti pizza. Kas kadaan niya dita.
Ame! Ame! Umay ka mampay! Agawaam ta napatagtibakan ka! Anya day jela kay. Anya ti kaya't asawan dagitoy, ah? Sikatinangan ka dagitoy? Ay, kuwala kay. Ibagam tipod no kanyak. Mapukpukaw ka di ti kwartatawan no. Ay, kuwala kay. Inlibre dala ang dagita kanya. Kat no naurnong dito'y basuraan. Isumat lagayam alumuklok magka. Igat gatang mugayam man iti kumpormi ti kwarta apara ko maiti house inlet agatangan ta. Nakay. Kasano pa yun ita? Amangan kit din no inliblibrim pa iti kumarem. Adaman ti kahit ko sa ludsudan, nene. Anya day tamanong dyan, oh. Siga ka di ti kadwa ti asawa. Anang igas-gastos iti kwartami. Ay, ne, awan ti amok may papan iti day tabanag, manong dyan, oh. Ibagam ti pudno. No di mo kayat ti mairaman iti unget ko. Kwa, manong. Ay, kinapudno na. Dutin na ilibre ni Mari Ami kanyak. Among ka di, no nangalaan na iti inlibre na kin ka. Ay, ti ko na nakit. Ti abroad akabsat na. Inulbudan na ka ti kumarim, Mare. Ti kwarta ginastusyo, kat kwarta ang nagrigrigatak. Anya? Agrason ka pa'y laang napukaw, tagayam ginastos mon. Pauna yung tikas taami. Pangasim ko maata di nakungtan lakay. Itikas tangay naramid mo. Ekspektaram asa anak nga gunget, ha? Diyak mat ingagara lakay. Agin sasangit ka kanumat, iti napalabas nga aldaw, tagayam na igastos mon. Agasam nga dita 8,000 lang tinagbatay. Iso alimok magka. Pasensya kan nagrasunak lakay. Anya nga rodo nita? Pangalaan ta nga iti ibayad takin ni Manang Lili. Diyak mo lakay. Ay na, no sa naglagag pampanunot. Panawan ka talagan! Matalimutan na tao na gusto lang teacher mo! Nay, isaksa ko mo dagiti intad ti kumare manak ko. Isubli ko nanang. Sweldo mo gayam nila kay na tinliblibre na kanyak. Ay, kunakon ka. Ay na, makapadanag nanang. Diyak kaya ti may ramraman iti apa na no bilang laeng. Kasano nga raw dagiti kwarta ginastos na iti kinkinan nyo. Ay, bayadak matlaeng nanang. Narigatan. Day tangamin, naisem kay ti libre. Imbes abagbagaam ti gayem mo, tadi na saysayangan ti kwarta na. Kunak nupod no nga ipaw-paw iti kabsat na ti kwarta a ginastos mi nanang. Ti bagam kit day, alis to kay ti libre. Nagbutang kalaang tanilakay na amis mo tinakisaritakan ka. Kas ka lang amin agbibisain. Basta nangagmua libre, apaw, sumurot kamot adagosaan. Anya ngay ita, si kamo lang tagbayad. Kasano nga yan ti house and lot agatangan ta kumalakay. Awanan na. Ni, apay ngay. Ay nako, agsaludsud ka pa lang mat. Awanan taginastos mo mat ti kwarta ama i-down payment ko ma. Saan tangaroden nga umakar? Ano usam tagna dito kalabaw ta? Ano usam ure nakapudpudot? Anya ngay, kinan mo mat ti kwarta para ko may ti house in lot agatangan ta. Diyak lakit di maanusan ti pudot na dito ilakay. Ay na, di ka agreklamo akasta, taday ta ti pinilim. Saan ka mapagtalkan no kwarta ti saritaan, taggagatil ka mang gastos? Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta nga adda na kaiplanuan na. Tapno awan ti pagapaan nyo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
agyaman kami, itin kay panang tarabay.